Eitala lya tadoba n'eitala lya sola. Abakazi itala lya sola. Abawala itala lya tadoba na itala lya sola. Itala lya sola. Abawala itala lya tadoba. Abampagira mwebalo wagira. Beyanziza mwebalo wagira. Abembi abasoga baimwe. Black Bean na atuse. Abatampagira mukozi omulimo. Ogw'okulemya abembi abasoga olijo okwenda okumpanga. Abampagira ati bakayikiriza. Twawula itala lya tadoba n'eitala lya sola. Abakazi itala lya sola. Abawala itala lya tadoba. Hiya. Tukomereko itala lya sola. Lilitya lwaki abakazi itala lya tadoba. Lwaki omukazi itala lya sola. Nenda mu lwemba, olwemba lumale bulungi. Ndukubera lona luweyo. Sola egumira ebizibu. Yagumira omusana, yagumira amadi, yagumira obwire n'empewo. Omukazi agumira empewo y'obwire. Ya, omukazi ali oti sola. Omukazi agumira ebizibu bingi. Kyenagezaako okwenda okukobera abantu nti omukazi ow'ewaka ebizibu byagumira biri oti sola. Kuba sola egumira empewo, omusana gwayokera eyo, amaadi gagikubira eyo, so n'omukazi ow'awaka. Okay, kale muli ku Omuyimbi leero nkyaziza kuku omukubembi abakabi mu Busoga Black Bean. Black Bean amaze ibanga ngayemba ngakikuba ne kuba mukubembi betubala nti wobala abembi abali ku ntiko ba Simba ba Mentonidas Lani Soja butiye na Yeida. Of course, yari abakaire ba Jobless Black Bean tusobola kumwerabira ni bamukubembi ni kwa mukubana abembi ebusoga nadala abali kutumula music era nga busage no bamuwaniki aliere wangulu mu buntongi. So abantu banji babaye nga bayida mu inbox yange nga bambi bankoba nkyaze ku Black Bean yono olwene mbade dajire nga yembeda akabi nako anti nino kumukyaza ku Omuyimbi nene bambi awaye kunaba wagizibe. So Black Bean oli ku Omuyimbi nze ndi Yazid Yolisigira owaife tieno mu kibuga yetuba wabula nvuirere wansi mu masokolere yetu lya mogo mubisi. Yes sir. Busede mu bikado. Yes sir. So we bali kuida ku Omuyimbi. Yes sir. Era nsubira nti tufunye omukisa gw'amaani no kukyaza ko mwembi nga iwo wakabi nze nafuna omukisa nze nafuna omukisa okuida. So nga tukali kweyo nga ebambi nsaba kali ku subscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Oli ku Omuyimbi ndi Yazid Yolisigira omwana owemwe omwana wa mama. So twendo tukobere kukuwena amena gunigani amatofu. Yeah, amaina ganga amatofu ninze Kasada Sulai. Kasada Sulai enzalo eyebugweri. Kyalo ki? Ekyalo Mifumi Idudi. Mifumi ebali memiyembe. Mifumi awo geba kubanga amabale gena agakola kola nsisa no getu bitako. So kiri mu igombolela ki oba kiri mu town council Idudi? Sawa eno kiri mu town council ya Idudi kuba emufumi ge bazimba ne office da town council wife wene. Okay. Oh ntegeirewo. Yeah. So otandika otya ebyokwemba. Okwemba kuno njiro okuva obutomba irene embera amasomero nali nembera amasomero nkubeningidi buli ebigemagana nebivuganga bya local instruments edodo nado nansobola di playing. So olikonda kunkobera kuti ngosoma wenigira mu byokwemba ino bwe malo okwenigira mu byokusoma wasomeranga wa primary. Ya primary yange yasoka nasomera ku isomero balieta buyigula. Bwenve buyigula najja nasomera ku enkombe. Bwenve enkombe naida nasomera ku iganga town council nga wo music ali kula buli bantu ndi kujja bali kunde tabweterwa music. Abembi nga mukyusa amasomero mangi. Primary wasomera amasomero asatu. Ekintu sa mu kusomera amasomero asatu. Olwebikola byonna linkola nga bwembange myeningidi eno omuntu akati be omwana oyo tulimwenda sa amasomero gabanga gali kunkozesa nagankyusa. Waliwo wenali kumukola lwaki ntandisa nakembako twawula itala lya tadoba na itala lya sola. Waliwo wali kumukola bagwali gwa campaign wakuba wali ku bya campaign bya bakazi ganga wakuba olwembo olwabakazi balaluka abakazi balaluka
abafumbo n'abatali bafumbo batandika buli muntu okola kyokwesoka mu olwala so olwembo lwagema yino era buli wolukuba abantu balweneno kyova bona nze nenda ine ekintu kigemya abantu omu babiro kube baye ensonga kyova bona oba oli awo tulutandika kunakoba nti lukube so butisaawo eno music oli mu kusoma tukobe nti music neyakutola mu byokusoma bwe nva mu kusoma abazaire bange era baali banafu nga muzeeyi ni mami tina abali awo nti banaaweererera ino omwana kati neegema kubasomesa abasomesa bankozesa ino era ndi n'abasomesa bentasobola kwerabira mu kwemba kwange so aidakuba tukoberayo kyendikoba abazaire oliko ambu baali banafu ki banafu batya mu byenfuna nga bali batya baali bakola ki mami yali mulimi dadi mulimi so babanga banafu kyokka abaana nga tuli bangi kuba ewaka wonawona ku muzeeyi tuli abaana 19 19 musenge yazaala ino ku maama twaba abaana 10 okay it's okay kale so tukobere wenaabo music otandise okumukuba amasomero abasomesa batandika okwegemako kino kyakutambuza kitya ku masomero bwe ntandika okuba n'amasomero music abasomesa banenda ino abaali bakola music so n'abazeena nga ndi kwega okwembesa amasomero okukola ki kuba nalinga saawa eyo ndi kuraminga abasomesa kyebanka bwe mala ekyo n'atandika otraininga amasomero era mu kutraininga amasomero buli siimu eida buli mwaka ndina okubakubamu ba trainer abajja oyandikira amasomero enemba kyokuba abasomesa amasomero baida babatuukirira abasomesa amasomero baida batutuukirira ate batutuukirira essomero nebazeine essomero nga Nakavule primary eyo yo ebaire nsasulira school fees owo okujja mu workshop ow'abasomesa nga music anabaayo o MDD nga nzenja bamboza ayo a qualified teacher nti no I'm just a trainer ayo omuntu atuukira okusasulira trainer ajenga ayo abasomesa baliko ekitegeeza nti kyenkola nkidi okay so now ovide music ow'amasomero music ono owaife ow'ebidongo okutandika okwemba enemba oyita ku maradio oyita ku CD oyita ku maflash ediri ku YouTube n'emikutu egindi egya social media omutandika otya music ono omutandika nga obwo omaze okubona ng'ekinonereze kiri kundidamu olwa muganda wange Self Bean bwe kitandika okundidamu nikindidamu nakanti ayi lwakityemba ndikwenda okwemba ayenzira sente mbaire musaada muwafu nga nvuga kagaali boda ali waiwe navuganga kagaali boda kati ngayo okusoloza akasente bwenjaku nimbuzaako ati muna studio da beeyi so ayange maku nanfuula kino kikyendi era saawa eno omuntu ambona ayaneegomba lwa honorable kyafu naye anfuula kino kikyendi oyo naye ageme sente dde omulundi guti yakati oli kwenda kwemba nti muzeeyi ndi kwenda kwemba yabeede sente yajja yansasulira studio najja owakadigido yankubira olwembo olwasooka n'abitanga n'olwo kadigida idinda lwemba kyo lwasooka olwembo olwasooka lukawa nti titwenda kweidusa twenda bye mwakolera abantu awo muwuma n'ikyafu baali nga bakaida so bwe nkuba olwembo olwo nga onalebo kyafu alwenda ino titwenda kweidusa titwenda byatulimba twenda bye mwakolera abantu titwidde kuwagira bibina awo olwembo olwo nga ndiba kandi ife titwenda byatulimba twenda bye mwakolera ki abantu onalebo kyafu nga ayenda ino olwembo olwo so bwonna lukubanga nindukuba n'afuna esente n'ajja n'akola olwembo olundi breakthrough olwemba olwayabya akaji olwayabya itaka nilutandika okutone batandika okutegera lwali lwemba ki olwafuuka engoma olwembo olwasooka okundeeta ku siini lwali lwembo lwa buwangwa abantu beebuuza ino omuntu ayakuba olwembo olw'obuwangwa nga balowooza nti muntu mukulu ino bajja okulingirira mu saizi ekubye
ku bintu okusinziira ku bintu bye nayogerako omuntu yakati ono naye akuba olwembo olw'obuwanga olwembo olwo lwandeeta olwembo olwo lumala okundeeta olwembo olundabikiza irala mu bantu abantu bategera nti Black Bean aliyo lwembo lwa Kiiba Itaka lwali lujja luti olwo nakuba olwembo olw'Ekiiba Itaka nti olwembo olw'Ekiiba Itaka olwo lutambula luti oidi kati olwemba buli lwoba ate olwire muku nade de watandikira kwe olwire olwise oluperforminga okay aye tunakola tutya kino Kiiba Itaka ekituuse mu bibali kino Kiiba Itaka tunakola tutya kino Kiiba Itaka ekituuse mu bibali kino Kiiba Itaka efuutidde benda dona totegeera omutala n'ekibali kyona ati baawula so olwembo olwo obalisikizanga ina abantu ku mataka nga baida bakunaka kwetaka ati wazimba mu kibali yes era bwe nakuba olwembo olwo awo kabiri naba oti mutunzi wange gendese ku mudaala awo Honorable Besigye yabidamu nga womubuuza mu Busoga olwembo lwasinga kwendanga akati eri omwana yankubira Kiiba Itaka awo ebiseera ebyo nasooka n'atambula ku ni Dr. Kanu Besigye lwalwemba lwolwo nga lwemba lwange noluli kuntambuza naye nga bw'aba alijja okwogerera ebusembatya ninza ayemba meyaida okay tuvuire ku Kiiba Itaka lwemba kyolundi sa bwenva ku Kiiba Itaka ndeese olwemba lwa Eitaala lya Sola bwendeeta olwembo olw'Eitaala lya Sola so tuyire mu buyaka olwendi kwenda sooka olukuba akapera balutegeere kuba enzeyo n'engoma etunze gano egemye Busoga balukuba ni outside Busoga Eitaala lya Sola Eitaala lya Tadoba balwenda ino aya abampagira mwebalowagira mbeyanziza mwebalowagira abembi abasoga baimwe Black Bean atuuse abatampagira mukoze omulimu ogw'okulemya abembi abasoga olijja okwenda okumpanganga nga abampagira ati bakayikiriza twawula Eitaala lya Tadoba n'Eitaala lya Sola omukazi Eitaala lya Sola abawala Eitaala lya Tadoba twawula Eitaala lya Tadoba n'Eitaala lya Sola abakazi Eitaala lya Sola abawala Eitaala lya Tadoba omwendo olwokusatu mukwano idanga lwakutaano wojayo olwokutaano weno idanga lwamukaaga wojayo olwomukaaga swito idanga kusande anti nze lwemba n'ekiseera muzeeyi atunda n'abikaado twawula Eitaala lya Tadoba n'Eitaala lya Sola abakazi Eitaala lya Sola abawala Eitaala lya Tadoba twawula Eitaala lya Tadoba n'Eitaala lya Sola bamama Eitaala lya Sola abawala Eitaala lya Tadoba zena nsasira abasada abende Eitaala lya Tadoba ate ngaali nisoleka omukazi Eitaala lya Sola Sola egumira ebizibu yagumira omusana yagumira amaadi yagumira obwire n'empewo tukoye Eitaala lya Tadoba enda lya Sola zena nenda lya Sola Yazid oyo enda lya Sola Zaksa ayenda lya Sola buli muntu ayenda lya Sola tukoye Eitaala lya Tadoba onkobya kinenda ki nenda Eitaala lya Sola Yazid ayenda ki Yazid oyo enda Eitaala lya Sola osobola ojja kulya Tadoba nze yesewo nze kale nze Yazid kale abantu amazima ngoli kuko waidinga bona akoba kusola Tadoba dodija kudema kobera abantu amazima kale omusada nibona ajawa baluto yabasiga ngome yekubabu kubenona buli oyembe ekintu nga toli kugemula toli kolaki abantu bakwenda ekisinze okututoola kw'abandi kulowooza nti bw'onaayemba n'ogemula n'ekijja okubisaawo ayi nga we bali kutwembera ku lwembe olwo ndi kukyanga okwogera ayi abagala batweragira ku eno bana mukazi niwo omuga sente obugala ogala obwo tibusiima omuwe emitwalo 5 yakoba ati atedde ekiteeta iwakuba oti kwetaano egyo ayi omukazi oweeka niwo omulekera 3,000 yagana yakawunga mwali Yazid edinga omukazi oweeka osobola omulekera 3,000 yakoba ati neeyanziza sebo ono omuwala gw'oli kwana mungira ate kigambo Tadoba tekitegeeza nti muwala yenka n'omukazi obukazi gw'oli kwana nga saawa eyo tiiwuwo abatali jagumira bizibu byakaawo ekitegeeza yoonooba oli ku Tadoba so olwemba luno Black Bean lukutunze lutya okikubya otya nadda mu bitundu eby'Obusoga n'ebindi oba oliawo ebyetolwaire amazima gali nti olwemba olwo lulina kye lunfuire
kuba amazima niwo bakoli mwembi munene otya nga bakusoseego mu stage nze Black Bean tewaliikirira olwokuba ndina olwemba lwendidi nti abantu balwenda olujja okunningizaawo zeenanja kendidi nti ndina amagye oba obaire tondidi oba obaire ondidi bw'owulirisa message ey'olwemba olwo era weeno otandikiraawo okunenda so abasoga bakwenze bakweta ku mikolo wajja bakubiraku woteeka ebivulu baida bayingira amazima gali nti abasoga bo bandaze obwagazi era neyanza abasoga abeegaireyo kandi Black Bean oba faanana atya ati bwafaanana ntera ino okukoba abantu nti otafaayo ku bwenfaanana wabula linda bigambo bikola ki binvaamu buli lwotegeera ebigambo ebinvaamu ojja kunendera ku ekyo Busoga empagire wabula ekizibu kye tugiire nga tufuna mu Busoga Yazid kiri ekintu kirala ki iwe olwaleero bukaire kuncho wakoba oti ndi ku interview nga Black Bean aye neinuma eyo weeno olina omwembi wo gw'owuliriramu nga n'owuwo yenenda yoyenda so ekyo kyona kyatuleetera obuzibu nti ate nga Yazid wandisigaire ku mulimo gwo nti buli mwembi ndina omukola ku interview aye ojja okweyagaana ng'oluisinze Black Bean ondeese lwakigendererwa aye ng'ate weeno olina omwembi odi lwaki twesiba kuba embi twena ni ku malediyo kibona ojja okwagana ngo mutokoshe buli lunaku alina omwembi yaleeta mulala oyo olibona twena bino emirimu gye tukola gino guno mulimo gwa sente nfuna mu sente kitegeera eri abembi baife nga akuwa sente neditubeesaawo okozesa ebintu bino osasula cameraman data yetukolesa biki olibona nga akutegeera oba ku message ya mobile money ati nkusindikire kaki ku sente mpegano omuntu ali kukuwa akasente akakubeesaawo n'abantu bo we ni woyagala n'olengeza kali kukuwa niwe obaye weeno bw'ojjawa olibona so Yazid embeera eyo bwe twange tulitambuliramu aleeni beene twegumye buli kye mulibona mu nsi eno twegumye bwegumye olw'ensonga nti esente difiire omuntu takaakola kituufu kyova oyo weyagaananga n'akalulu twatandika bwakatunda butunde omuntu ali kudeema okuwa omuntu alijja omukolera olw'okuba amugayira akasente yajja n'ekyo niiwe Yazid oli kudeema okwenda Black Bean alijja okeera okwogera ku mu bantu ndina talent ndija amala nkwogereku nti amazima gali nti kino kyendi Yazid alina omukono gwe yakola ki gwe yakigemaku ne wakatonda ojja kusiimibwa iwe olengeire sente kitegeeza nti olirengera ekyokumpi okusinga ekyawala so weenaawo leka nokumaadi tuli kwira weenaawo tweyongereyoku nga tuwayako oku niiwe yojana ni music then tuogere ku music wa Busoga tuogere ni ku music wa Uganda ojja kutukola byomufuniemu ku ebitono then n'okusomozebwa bambi obuli awo nikyo kike mwandi yenze nga imwe abembi bambi bayambeko ku mumbere yetu liku ndi Yazid Yolisigira owo ife besedo mbikado music ono okukwenda ino noyemba abantu bakwenda kuba kuyiya kwa muntu ino abakitufu abembe mujja mu Illuminati amazima gali nti abembi abandi baliyo era neidagala liriyo wewaga abantu bakobatirizirayo aya abantu abandi balina eidagala weyagaana nga amazima gali nti nga nibwajja mu bantu gwobwe inenga Katonda ya mutonda nga taseka nga atandikiraawo kubangalo atandikiraawo kuseka atandika kutoolayo sente kwetakula wakuba oti abembi bakajja ku stage okwabagera 10 omuntu oyo taseka ng'obonera ddala wabonaku ekimunku ekimeneke ku numba nga yali bwaga weyagaana ng'olava kujja ku buje omuntu oyo atandika oseka era yamuga esente abawa abantu bano eidagala nibasa abantu babaga sente imwe tumubaide anti mpaga ati ebintu bino birimu endawulo nze Black Bean ndiwo aye Yazid oyenda toyenda ndi musaada wa swala 5 oli muntu wa Katonda emere okuidini ndi muntu wa Katonda lwaki nenda ine Katonda Katonda naye ampa eddoboozi lyenkozesa
era katonda naida okunda gobugagizi obwange katonda nenda katonda mwena ampanguze mu maani ge. Okay, so ate wene wala inuma nga tukali kweyongerayo awakuba ku lwemba lwa Bobby. Yeah. Lwali lwemba kyolo nabona nga abantu bakwenda ino nga enkungana danupo balina okweta wajja wakuba olwemba lwemba kyolo wasinga akuba. Yeah, nze kyenkobera abantu nti Black Bean ndi muna business. Bwemba wa business ndi mutu kanegeze nti ndi mutunzi wangege. Yazid bwendete engege dange titegeera nti mukazi najo oguleyo omutwalo oba musaada najo ogule yaki ey'omutwalo wabula gwe tuyikiriza gainya naye natwala oba mukazi oba musaada. Lwaki Black Bean nkubene emba buli kibiina. Black Bean ndi Newton. Bobby Wine bwaba ali kuyida mu Busoga oba ali kujja abantu wona tibaida luna kulala na Museveni. Aja abantu sawe go balowookezaako nti ali gy'okwemba olwemba alina olwemba lwa Bobby ni Black Bean. Bajja kuntwala nze nkola olw'okuba business yange. President Museveni bw'anaida bajja kulowooleza ku Black Bean yakuba olwemba lwa movement era bantwale nkole. Okay, olwemba kyolwa Bobby lw'okuba. Olwemba lwa Bobby lukani nze mpagira Bobby kuba n'ekiseera kye ndi wagira gwoyenda gekiribe ekiseera kye. Nze mpagira Bobby kuba n'ekiseera kye ndi wagira gwoyenda gekiribe ekiseera kye. Bobby ninamupenda kwa hamu ni muda lake wangine ninawapenda kama muda zimefika. Guno mwaka gwa Bobby ekiseera kya Bobby wagira gwoyenda pagire gwenenda. Yongera. Iwo wagira Bobby ozira naiteeka lyomenye. Iwo otamuwagira weno ozira buzibu. Iwo wagira Bobby ozira naiteeka lyomenye. Ni watamuwagira weno ozira buzibu. Skola. Nze mpagira Bobby kuba n'ekiseera kye ndi wagira wekirive ekiseera kibo. Nze mpagira Bobby kuba n'ekiseera kye ndi wagira gwoyenda gekiribe ekiseera kye. Okay, wena Black Bean. Media ya Busoga bayambye mulimo mainstream media nga ama radio TV then social media bebayambye okuba promotinga. Yeah, nze nga Black Bean ng'omuntu ndina okuyikiriza nti ndina akaseera kenambibwamunku. Yenkoba nti ndina akaseera kenambibwamunku. Yazid nze ndiwo nga muntu nzira akali buli omuntu okuvayo ati ndi kujja promotinga Black Bean oba ndi manager wa Black Bean abasinga bungi bantya ati aba Black Bean muntu buntu akola olwemba yalukola video ayo okuba manager wenja atandikirawa so ndi muntu buntu gebukeera kuncho nga radio diri kuba enemba dange nebaza ino ndina radio densobola okwebaza mu Busoga. Okay, olide bazolundi ndiye dota ja kwebaza eriyo dota ja kwebaza ate wune kuncho diredivwewo bakuba ati tuwatuogera ku kaleja yerediyo kyobona tikiba kirungi omala gabirekerawo mwene gabe batenda kugenda kumpe bakubonengo kola akati so bakoze kinene ino okupromotinga music. Nze bakoze kinene ino ate n'abantu obuntu bakoze kibaino okukuba ku malediyo ago amasimu nga bali kusaba nembada Black Bean. Nakitegeeza nti radio niyo bange baireruzira omuntu akati iyo omwembi gwe batusina naye nani yatandika okunoonya olwembo lwani lwa Black Bean. Ni Yazid weno okoze kyamaani ku bulamu bwange tisobola akwerabira nti nze okujja kuba ku mitimbagano kuki ninze okubanga nasooka yeiwe olunaku lwembanga lwenkubiranga omukyalo olwembo olw'eitaala lya sola ayali ali kwenda akalulu Honorable Kauma Sauda alibaawo n'olunaku olwo ndowooza lwena lwakakasa wakooti amazima gali nti mu Busoga omulenzi oyo mwembi. So ekyo kyona nkyebaza nebaza n'abantu buli muntu ampe ekikumi amazima gali nti Yazid I value the money. Nze n'ataano gosubire ku stage okwo n'ogampa nimwentola school fees ow'omwana nimwenja n'akola olwembo oluyaka nimwenja n'akola video ekikumi ekyo kyompa kuba nzira management. Nafunaku ebiseera ebyo management ng'eviire Kampala nalindi awo ba chairman wa kyalo yankubira simu ati eri abagenyi abaviire Kampala bali kwenda bajimweta manager Faruku invent yaida ati mubembi mu Busoga ndija managingani Black Bean n'abaawo era kezena ndidi nti nfunye management ayera
ng'ebya management tininza aliment omukubira simu manager tulikoze tutya biki zena kati ningirire kyekiraku aye nga Black Bean ndiwo obanga oli eyo oyenda okusobola okumanaginga Black Bean am free iweida o managing ate ndi omuntu akolaganika naki n'abantu ezira kye nalimbaire nze nenda okuba ekyokubonera ku mubembi ab'ebusoga nti tijja kwekuluntaza kyova obona abantu abandi bakaka Black Bean n'akakola akaziramu omwagaana kuki lwaki ndi kujja kukakolako mweneko yanenze lwaki nekinfuula kikyendi ngala kiba kwogera kubojire ku mukolo ngole yakwese tabayenda oje ya anti ekisinga bungi abembi abasinga bungi obona abembi ba Busoga twekuluntayiza ino twerabira abantu ge batutweire omuntu buli lwoweerabira madaala nti akati kenanina ku kana akasookaku nti koona kalina omugaso aye iwe olw'okuba oli gaigulu weerabira aye ng'oyenda okakasanga akati ako kuwasookera kwoniina ku siteepu nga kalungi bakatoolewo nga iwe oli gaigulu obone bw'oja odaaga okuyika tukajja amaiso bambi ne Black Bean omu ku bembi abakabi abembi abansanusa bambi alini talanta katonda yamuwa talanta yamuwaye akikubye aye akaali kutuuka nze wenenda Kampala okaali kumuyingira bulungi Kampala omuyingire bulungi Kampala oyo muyingire nga muyingira oluisi na mikola alive eri abajire nga bantwala mu Kampala mu mikola alive oidi obanga onenza alive ndina engoma eri bwawo wakati ndikwenda Black Bean alive engoma yange eri awo nze nja so e Kampala yona njire keningirayo so nga tukali kwerabira abakwenda n'ensonga lwaki ntawo interview dino era okuba mbayambeku okulaga ensi oba oli awo n'okugaba namba daimu ababenda namba ye eri mu mutwe namba yange eri mu mutwe abakwenda Black Bean yakuba ebivulu yakuba ku mikolo egy'okwe bakobere kale byonna byonna Black Bean omukolo gwe ntasobola kwembaku ndowooza era guyinza okuba oluisi guli mukolo mulala gwalumbe aye lwona ge babanga lwona lwakwemba nga bwe tujjako okuziika mu palisa mu soloti eyo muno yagana nga lumbe aye nga abaana bali kuba muziki so emikolo gyona ojemera emikolo gyona njemba okusinziira ku nemba dange denemba buli mukolo digemawo okuba nsinga amazima gali nti music wange yena asinze kugemerera mbeera ya muntu ndina olwembo kandi ebibibyo byonkola bida kwirira iwe zunga neirogo lida kwirira ebikyamu byonkola bida kwirira iwe bakukyokola bida kwirira ebibibyo byonkola bida kwirira iwe myuka gaiso bida kwirira ebikyamu byonkola bida kwirira ale bakukyokola bida mubembi abasoga atyenda kuyomba ono neiba wange nankasa okuyomba olweno olwo ate nawuddako ku olwemba nti ziti owayanga n'owolugambo wayanga n'owolwomuno olwemba olwo balweta okuliraanawo olugambo taita eri lugambo otafaayo ku bwenfaanana katonda bwe yantonda iwe linda bigambo ebinvaamu polodyusa nijona akone ku ngoma owulire bano kuliraanawo olugambo oliraanamu ekiswa okuliraanawo olugambo oliraanamu amabaale n'ensozi okuliraana n'olugambo oliraanamu ekiswa okuliraanawo olugambo oliraanamu agabaale n'ensozi agatoogera olugambo omuntu mu bino Yazid omuntu ow'olugambo saawa eno tuli wano tuti niiwe aye omuntu ayinza okuyida okusomera ku Black Bean niwe watyama weebuuza yakusomera ku Yazid nze Yazid oyo ndidye waibwe ye Yazid oti bali bulungi aye nga akasengedo katairewo tikamugemaku aye nze wange ndaga y'abantu era nze naloba tujja kuba bifaananinga ku kalina eno yetuliko nkuba kifaananyi nta ku social media nti era n'owaife nze wange nja naagema owaife nalaga maama waife engeri yetweri kwebereye mukyalo mupusade mu bikaado toma naye olagirawo bino ebaayo omuntu akuyamba yakyusa obulamu bwo ayi oli kwekuluntaza oli kulaga nti muli bulungi naye andikuyambe tasobola akola ki saifa gitwala wajja walaga yes omuntu asobola okuwunaku nti era yakuyamba yagema ku bulamu bwakola ki bwakyuka kyova obona nfe abandi tutulagamu tutwenda kwedundeza Yazid oidye ekireeta ekintu ekyo
ebintu bibiri aye abantu tibabyawula okukula n'okukuzibwa. Abantu tibawula kukuzibwa na kukula. Yazid oli mukulu era wakula wakuzibwa otya? Buli lwotegeera mbeera edo nti nakuzibwa ate naakula ekintu ekyo kiba ino kyova we yagaana nga abembi yaida mukwemba okwemba kumulemye atandise kuwalampa bembi baine. Oyo osooka kubuuza oti wakuzibwa otya? Ekituufu oli mukulu aye wakuzibwa otya? Ekikuleeta okuwalampa omudongole ogalampe Black Bean. Omudongole kyakola kike, Black Bean kyakola kike, weenakola kikyo kinumire abantu beene nabasalawo. Akubira abadongole engalo nakubira Black Bean engalo, akubira abatwaibeke entalo tituliidenda mu music wa Busoga tuli kwenda akobera abantu entalo neditunda abantu abandi balina strategies daibwe nga oidi mu kutunda omuntu kuli mu kwa mirundi ebiri abantu balina okutegeera mu bulungi oba muki abantu osobola okukola ekirungi abantu bakwenda then wabula ekirungi kyokola abantu okukutegeera balo bakutegeera wayagala tule yagemye embuzi era bajja kumuwa yaku amawulire gatamulewolawona ati mutawane wa gundi bamwagaine mbwengatele wona akatebe olibona bityo so n'abaana bato bakati oli kubona nga batandikanga kwemba sadala agemye embuzi sadala kyalo kyatambula ng'ogemye embuzi. So abantu abandi strategy yaibwe ayenda bamutegere mu bubi era at the end of the day tobona ngaba abe Kampala abembi balwana nga batawemberedde okulwana bakola ki. So weena ogaba namba y'esimu. So namba yange y'esimu eri 0753 0 ndala 96 19. Osobola ogyogera mu Luzungu? Nasoma ku Yazid, nasoma ku ayirwa kuba nti abantu balowooza nti omuntu bw'aba yasomaku ajja kubita kayogera Luzungu. Tulina ebembi banaife abali tuvuluga mu Luzungu. Okay, tell us your number in English. Yes, my number is 0753 01 9619. That is the number I use. WhatsApp number is 0751 01 8419. Okay. So you told us that you went to school and you can speak some English. Yeah. Some English. Some. So I want you to speak some English and you tell us some of the challenges you're facing in the music industry. How should people help you? Yes. What can I tell you? I'm going to use my simple English. Yes. Because I'm a man, but I've not gone far. Yes. Tell us some of the challenges you're facing in the industry where you need maybe to be assisted. The challenge we are getting from our industry, we have the challenge of those one, we call them, for you are a photographer, but those one who are who are those? I don't know them. Yes. I don't know them. Who are those? The graphics maybe, we call them the graphics. It's okay, let us go with that one, the graphics. The graphics. Yes. Yeah, because someone can come that, no, Inika. Yeah, man. That bitegere byoli kwogera kikulimba tibitegeire ate utategera abantu bajja kutegeera anyway akonezi just kutamu bambi akatalekeka ntamu kutwasanyusa ku bantu baife data yaibwe yalwa kubagira bwerere balaba no kuseka kuona kuongera kubula mu obwo omuntu kyova bona ntawo twasekaseka mu kwano ayi bambi otukobeire so abandi yenzo okuyamba bakuyambe batya. Yes, chene ndo kunamba ndina obwetaavu ng'omuntu. Videos dona denda mu mukono, audios dona denda mu mukono, promotions dona denda mu mukono, airways kumpewo kona kwenda ku mukono. So Black Bean ndiwo, but I'm alone. So more effort is there in people. Okay. Yeah.
So oliko abantu bavae bakuyambe kwali nikalinako konakona asobola okuyambako tekwaniko alinakai asobola okuyambako naddala okola videos okukutunda music okwongera okumuzimba nebyo olibona tinebyo olikwenda byendikusinga kwenda. Okay, nobako obusembayo obubaka kyeri abawagizi bo. So obubaka obusembayo abawagizi bange mbagumya bugumya nti Black Bean weewaawo sente diriwo oba dizirawo, music is my talent. Yeba talent yange ate from God. Training abu training. Yeah. Yes, music is my talent from God. Okay. God is the one who gave me. So ndisaba abawagizi bange nti Black Bean tijabasuulirira. Omuntu owa wansi ajasigala muntu wa wansi. Nze Black Bean tiri mwembi ali jokweni amadaala nti abantu ntandike babonanga bwemba nenze. Imwe nimwe abanfiire kikyendi. Era yo munvaako muba muli ekyo kye mwanfuula okuba muba muli kitolawo. Okay. So ndina kubegemaku paka abajirenga mu namba kwa katona ako ke mumpaire. Olwakuba nti olobeire okusiima abantu abandi ayenga eri omuntu gwobonanga oluisi wandi musimi edako basimira ku WhatsApp edabisoba yeah. Okay, Black Bean tweyanziza tijja kweyongera yakaire kajire tulina okola ku nebintu ebindi emirimu giba mingi gye tukola wabula kirungi nti oidye kwano kwa wa media twakukyazaako ku oyogere kuku abawagizi bo bakubone ensi ekubone yona nga tuwaya ku music industry. Of course twogere byobusoga twogere kuku wangulu wa tukobera ku ebye Kampala eriye ebyo bitakonye kwaindi twakatandika butandike. Rome was not built in one day. Yeah. Rome atibagizimba unakulala. So nditi ndafuna akaseera ankwete wano insha Allah katonda ganabanga akuliku kainda kukyaza nkwete twongere okugayagaya muku niko naba nebi yako kobera abantu bo biyaka byonabyo okitegera kwa media. Ate nkusaba onfuule ekyo kyoli kwenda mbenga nsobola okuba kuba wena buwewayo oyinza okweyagana nga abantu bali kati lero Yazid ni promoter wa Black Bean iki. So ndikusaba niwe nti kino kyokoze otakoma. Kuba kuliko ali jokunenda ngayo buli sawa ali wuliriza bintu byokola mtimba olusifa twayamba imwaye nafuna muko kusomozebwa nti awandi olutandiko tumuka mukunga nkutaye mu input yange tandika promoting okola ki ngotayika kumbita kumvuma ngotayika kunta ku bigambo ngotandika okola ki kyovula lero sometimes ndeko nkobotere ko omuntu yerwane kwensa agibone nga TV yangu okibona ayenga abantu bali yabasobola okuyamba abantu boli yagema kuwaterera aye mwena bana ife betuyamba timuli bangu.